Okay. Kita lahir tahun 1985. So, kita nak reflect since kita dah masuk umur 40 tahun 2025. So, sekarang hari ni tahun 2026 lah kan. Dah 41 tahun. Which is kita nak kongsi reality umur 40-an, which yelah, sekarang orang panggil millennial okay, gen millennial kan, which kalau zaman-zaman gen mak bapak kita panggil apa gen baby boomers kan. Okay, apa yang diorang expect umur 40? Kalau korang recall umur 40, yelah, gen baby boomers kan, mak bapak kita ni, diorang expect bila kita reach umur sekarang 40-an, bukan sebelum umur reach 40-an lah, even masa diorang membesarkan kita pun, diorang expect, yelah, diorang bagi good education, diorang expect good grade, semua kena ada A. Lepas tu masuk universiti tu memang orang kata bagus lah kan, zaman tu, zaman which is zaman masa tu, masa zaman 80-an 90-an, masuk universiti tu dipandang sebagai bijak, pandai, semualah, whatever lah kan dalam kategori tu. And yelah, korang jangan salah sangka pula kata kita tak blessed ke tak. I'm blessed, sebab benda ni sebenarnya kehidupan ni dia banyak mengajar kita kan in future, dan kita akan didik balik anak-anak kita. Okay, so back to pada expectation zaman-zaman kita dulu kan, orang expect masuk universiti apa semua tu kan. So, and diorang expect bila kita sekarang dekat age ni, diorang expect kita ada asset, which is asset as in tu lah, rumah, kereta, asset. Biasanya diorang pandang rumah kereta lah kan. Kan, mesti ada rumah lah, mesti ada kereta. That's why kalau perasan kan, orang dulu yelah, kejar lah bila ada gaji, bila dah bekerja kan, beli rumah, beli kereta kan. I was ada dekat fasa tu, di mana masa first saya dapat job, my dad dia tak habis-habis, bila nak beli kereta, bila nak beli kereta kan. Okay, tu nanti adalah story dia, which is I'm a bit regret, tapi taklah regret kata kita tak bersyukur kan, but sebab dia ada lesson dia, sebab yelah, aturan Allah tu sebaik-baiknya kan. So adalah bercerita tu, nanti kita akan cerita in any episode later. But yes, macam tu lah kan, sebab diorang expect lepas kita kerja ada asset. So realitinya selepas 40 tahun, so umur kita sekarang ni 41 tahun, tahun 2026 ni, jujurnya kita tak ada aset tu. Kita ada kereta lah kan, because kereta tu memang affordable lah kalau kita nak terus lepas dapat kerja apa semua tu kan. Kereta which is memang dah, kereta ni pun daripada first kerja memang tak pernah tukar. So yes, kereta ni dah berumur lebih daripada 20 tahun. Dan jangan ceritalah berapa kita spend untuk maintain kereta ni kan. So aset kita adalah kereta saja. Kita tak ada aset rumah, tak ada aset tanah, tak ada aset. Dan carrier, oh my god, carrier pernah ada degree. Yes, I am degree holder. Tapi itulah kan, gagal ke kalau sekarang ni? Yelah, ramai orang kongsi, kita baca kan, kita scroll kan, orang muda sekarang kan, bukanlah orang muda yang macam gen selepas millennial, gen apa, Gen Z Gen Z kan, even umur 35 dia dah rasa gagal kalau tak ada asset. Guys, it's not the end of the life. And jujurnya kan, sekarang ni kan, kita tak rasa gagal, seriously. So how do I feel that? Macam mana kita boleh capai that rasa macam tak regret, rasa macam no, aku tak gagal pun, I'm just starting my life at 40 kan. Macam pepatah kata, life start at 40 kan. Selalu benda tu orang relate dengan lelaki je kan, apa, mens kan, life start at 40. No, it applies to all, semua orang life start at 40. So this is not the end, inilah beginning, yang mana kita akan share journey kita, reality, expectation versus reality,
as kita dah reach 40 years old now. Okay, so kita sambung on the first episode next.